Pemirsa, pandemi COVID-19 ngawinang pendistribusian kartu tani ring tabanan warsani mangkin kasepan. Saking alokasi langkungan ring 3 tali petani sani molihang kartu tani, kantos mangkin wau ka distribusi yang petang 4%. Kepala Bidang Sarana Miwah Prasarana Dinas Pertanian Tabanan I Gusti Putu Wiadnya Nenguningayang, wau petang 4% kartu tani sane sampun kasrahang majeng petani. Artos nyani sampun wenten 3 likur tali telungatak pitung dasa kutus utawi sawetara 56% sane durung keserahang majeng petani. Kartu inucap wantah program pemerintah pusat pinake sarana ngicen pupuk bersubsidi mangda tepat sasaran. Satios punike kartu tani puniki sekadi ATM. Satios kawigunayang numbas pupuk subsidi taler presida kawigunayang ngeruruh kredit usaha ring lembaga perbankan miwah keuangan sane sampun kedapuk oleh pemerintah. Yadiasdun sampun karincikang saking warsekali tali siongolas nanging pendistribusian nyani durung 100%. Parindikan inucap sangkaning limbak nyani pandemi COVID-19. Satios durung 100% ngawinang transaksi penyaluran pupuk subsidi majeng petani kantun kemargiang manual santukan durung wenten mesin ADC ring distributor miwah pengecer. Nganutin data saking dasa kecamatan ring Tabanan, petani ring ketiga kecamatan durung molihang kartu tani. Minekadi Kerambitan, Kediri, miwah marga. Malih pepitu kabupaten sane sampun molihang kartu tani yadiastun durung 100%, Minekadi, Tabanan, Baturiti, Penebel, Pupuan, Slemadeg Timur, Slemadeg miwah Slemadeg Barat. Manik bisnis Bali Nguningayang.